Pamirsa wewidangan Canggu Kuta Utara Badung Rauh Mangkin sampun makwah dados destinasi pariwisata favorit wisatawan. Kanan inucap nincapang tingkat hunian Hotel Canggu kantos 10%. Wewidangan Canggu ritepangan mangkin kaloktah pisan ring tengahing wisatawan inggian asing wiadin domestik. Kahanan inucap menjanten mawasana majang pengerah wisatawan asing saning nginep miwah pelesiran ring Canggu. Akehnyane pengerah wisatawan inucap ngawinang praktisi pariwisata merasa angayu bahagia ring panincapan tingkat hunian hotel saha makudang-kudang akomodasi pariwisata sane wenten ring Canggu. Silitungil pengelola akomodasi pariwisata ring Canggu, Made Dwiantara Mausang dawag kabungkahnyane penerbangan internasional sawetara warsane lintang oleh pemerintah pengerah wisatawan ke Canggu saya nincap. Sane mau sana becek ring wilangan tingkat hunian hotel inggih punika ring bulan Juni kantos 10%. Sane unik malih turis sane nginep ring hotel antuk gala sane suwe kantos langkungan abulan santukan ring widangan Canggu akeh pisan fasilitas saha madrebe daya tarik sane khas. Sawetara diri wisatawan asing talam merasa bahagia santukan presiden mapelesiran ke Bali utamanya kawidangan Canggu. Lokal atau domestik ya maupun mancanegara khususnya yang Eropa ya itu kebanyakan daripada wisatawan yang asing ya yang menginap di sini itu long stay bahkan dia di sini ya bekerja ya baik pakai online by digital ya seperti itu. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang mau perpanjang ya sesuai dengan mungkin ya visa on arrival-nya dia ya seperti itu. Sayan akhirnya pengerah wisatawan ke Canggu menjantan infrastruktur pendukung sekali margi kepanggih sayan macet. And I was in Canggu today because there is a really famous gym fight, Bali MMA and also Soma, so I visit them today and it was really fun. First thing that I really loved is obviously the people here. Everyone is very kind, very relaxed, very helpful, and then the food is obviously amazing. People just take a lot of pride in the food that they make. Made Dwiantara Ngaptiang Majang Pemka Badung mangdani digelis ngwangun shortcut Canggu santukan kanan inucap akeh kekengin oleh wisatawan. Riase Bali TV.